Gde ste ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u klip unboxing na kanalu Matke. Pa mislim manje više ovo nije unboxing, ovo je već jedno otvoreno čudo, jedno od top 5 slušalica, to jest wireless slušalica, a to je Logitech G935. Tada! 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 Znači, Logitech G935 slušalice, kao same po sebi, kao ovo ono, skupe ko đavo, ali ovo dobra stvar, vidite ovo, staviš ovako i sine samo upališ vibraciju, kao ona stolica i ono opuštaš si, bolite ovo da sve. I to je to, šalim se. Pa ovo jedno kvalitetne sluške, jedno ono kvalitetnije slušalica koje sam imao, sa dobrom kvalitetnom izgledom i plastike i samog ovog dela za uši. I vidite, kad staviš, tebi upadne cijelo ovo ovdje, u ovo korito i ti nemaš šta da se sekiraš, nema žuljanja, nema ništa, komfortno. Jedina, eto jedna mana što sam primijetio kod ovih sluški, ima to neki RGB osvjetljenje koje se nalazi s ove strane. Evo sad ću da uključim. To RGB sija sa te strane i sa te strane i naravno s ove strane i s ove strane. Evo, možda se vidi. Evo, vidi se. Baterija traje, kažu, do 12 sati, nekad i manje, zavisnosti šta je korišćeno, koliko se dugo koristi. Ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 ima dugmeta. 3 su kao moda, to jest nešto da podešavate sami, da li ćete da bude za muziku, da li za mute, kao što ima za mute, i čak imate ručno ovaj točkić koji pomerate da pojačavate gore dole. Po sistemu se smanjuje. Eto, jedino ne znam zbog čega je sa prednje strane isključena mogućnost kako se zove RGB-a, a stavili su pozadi kao da neko vidi kako izgleda pozadi. Ne znam zašto, ali dobro, bože moj. Sad, u samim slušalicama, to jest ovim bočnim stranama, u jednom delu imate ovaj magnet, skinete, da ću vam pokažem, nalazi se baterija. Znači ovdje se nalazi baterija koja je punjiva. Pretpostavljam da poslije nekog iznosa vremena ova baterija može se zameni, kupi, i ovo mi se sviđa što je magnet. Kao što vidite, magnet, samo se prisloni, stavi i to je to. Ovaj znak LG-a i sama ova boja se menja posebno, kroz svoj software koji ima sam Logitech. Znači, u taj software se ubacuju i tastature, i miševi, i slušalice, i kamere, web i sve ostalo. U drugoj strani, u sluške, nalazi se USB transmitter. Taj transmitter se ubaci normalno u kućište, u laptop, gdje god ima USB, i on je njemu odašiljač, to je signal da je spojen. Znači nije klasično kao Bluetooth, znači samo ubacite, ne treba da se ništa konektuje, da se uključuje, on ga sam prepozna, samo uključite na on i to je to. Znači generalno sluške su mnogo kvalitetne. Eto, ima ovaj potez, ovo, vidite kako izgleda iznutra, evo su ti pomoćni dugmići. Znači generalno ono, baš ono kvalitet. I da, za kraj ovog predstavljanja ovih samih slušalica, zvuk i mikrofon ćemo testirati u nekim od narednih streamova i videa i onda ćete sami proceniti kakav je sam zvuk. Najzanimljivija, najinteresantnija stvar kod ovih slušalica je mikrofon. Mikrofon se nalazi u levoj strani, evo vidite, ovdje, u levoj strani ovih slušalica, i normalno izvlači se po potrebi, evo. Naravno, ima signalizaciju i sad kad hoćete da prisolite sebi, ono može da se zakrivi. Nije neko kvaliteta, to je neka procena, zato što u testiranju se čuje kao radio speakerphone. Evo vidite, možete ovako, ili da se izduži pa ovako, sve jedno je, i vratite nazad mikrofon u njegovu poziciju, ovu koja i jeste.
Tako da generalno sluške su ono dosta i skupe. Na tržištu se kreću negdje između 130, 150, čak i negdje u radnjama i do 26-7 hiljada. Ja sam lično ove sluške kupio za nekih smiješnih 7 hiljada. Preko kupujem, prodajem, provereno. I da vam kažem, evo, sad ću posljednjih par dana, nisam ih koristio, neke druge igrice probati da vidimo kako je. Zvuk sam čuo, zvuk je fenomenalan, čak se zvuk podešava isto preko same aplikacije koja se instalira na računaru i tu se namješta kako će da bude svetlo, RGB, LG, ovako tako dalje, tako da ima milion stvari koje može da se iskoriste u ovim sluškama. Eto, to je neko moje čisto predstavljanje sluški za zvuk i za ton mikrofona, to ćemo kroz neke druge videe ili live streamove. A do tada uživajte u sljedećem videu koji ide posle ovoga, čisto neki test i prezentacija i u samoj igri i generalno sve što ove slušalice daju i pružaju nama korisnicima. Vidimo se, ljubi brate, ćao. The ability to hear every breath, every footstep and every shot matters. And having a high-quality wireless headset with true positional surround sound can help bring the game to life like never before. The all-new Logitech G935 wireless gaming headset is the perfect addition to your BattleStation gaming rig, armed to the teeth with an impressive array of cutting-edge features and enhancements. Equipped with the newly developed larger 50mm Pro G drivers, the G935 is designed to deliver a superior sound experience in every way, with much deeper bass and an advanced sound profile for true cinematic audio. It may sound like alien technology, but its hybrid mesh materials actually bend to the shape of sound waves with minimal distortion. The G935's commitment to aural excellence doesn't end there, as it features DTS Headphone X 2.0 technology that delivers precise positional audio. It renders a 3D soundscape so that you can hear every aspect of your gaming environment from every angle. Got it. Designed for both comfort and functionality, the headset's high-quality leatherette earpads and headband increase the sound isolation you get for enhanced sound quality overall. With its built-in 2.4 GHz USB receiver, you can enjoy your games untethered for up to 12 hours straight, with a range of 15 meters. The headset is also compatible with both PC and console. But that's not everything the G935 brings to the table. You also get LightSync RGB tech with up to 16.8 million colors, 3 fully programmable G-key buttons, and an upgraded microphone that boasts better clarity in voice chat, whilst also automatically muting and unmuting when flipped up or down. If you prefer to stay plugged in, a wired version of Logitech G's next-gen gaming headset with sports mesh earpads is also available in the form of the G635 gaming headset. To learn more about the G935 and G635 headsets, just hit up logitechg.com.